Crna Gora pokreće svoj svemirski program. Satelit je astronomski pojam, a koristi se, samo dozvolite, koristi se za objašnjavanje nebeskih tijela koji se kreću oko nekih drugih nebeskih. Dakle, Crna Gora će da pokrene prvi put u svojoj istoriji svemirski program. Poštovani građani Crne Gore, velika mi je čast i zadovoljstvo da vas obavijestim da Crna Gora pokreće svemirski program. Živ sam i zdrav, pozdravljam svoju familiju, brod mi svašta mio, ako bih mogao dobiti jednu čašu vode. Za vas sam da imamo fudbalere i naučnike, ali stvarno za kosmonauta za vas. Kako nemamo, ja